ke Taba Dari popedi re ile ra utlwa re Bishop Zondo na le kamane ka Bloemfontein haufinyana mme hona le motho ka mona neng a bua hore my father is coming to Bloemfontein ke yena e mong ke nana hore o ka pele ho leka ho campaign ka ba o thusa jalo re Bishop Zondo a benele bolatedi kana ko ya tlotlang a ya magotleng a dinyewe ebe ho etsahala jwang mme ke batla tseba ke ntate motaung ka mo ka Bloemfontein ke yena ntate motaung ke tlotse bua ka ntate motaung mo ka mo ka Bloemfontein ebe ke era moruti motaung ka mo ka Bloemfontein anantsa re my father is coming to Bloemfontein. Ntate mabosho pele ke arabella o ke tshwaela mo o qeta o botsa teng ke rata o eda tabeng tsa ntate Mokoto o nneteng ha re case eno ha se re ha ikena ka di 28 ya fela eo e hlake ho ba mabedi e sa tlang ka nako hobane ha ba sheba di case tse ngata ba ba latelang di case different le ka di TV di a hlahiswa matsatsing a re phelang ho bona hona le dintho tse leng hore bo ramelaudi bana lo di tsamaisa ba track case jwalo re nke nako empa re ile ra e shebisana taba eo re a tseba hore e tla etsahala ntho ya bohlokwa ko bane Satane qobo lwakhe a ska hlola pheta hlekefetsa hona le dinthonyana tse re tla di latelang ho make sure ha sa hlekefetsa. Okay. No ntate wa ka ntshagela fela hape le mona ke follow up question fela ke sa le ba le potso e ke botsitseng yona hona mono ke na le ntate ke kgolela le Mokoto wa Motseba ye leng hore ngwana hae kana go at the age of 12 years ka matsamang ke le ka hore ke batho ba ile mballe ka ho bula di case empa ba ka ba di bulelwa ke tsa mohlala ka Ausbongi ntate Mokoto o na le ka ho bula di case o la etsa matsapa o hlogo ba bule di case kgatlano le Bishop Zondo kana go ya 2012 le ntate e mong e leng hore ngwana hae ngwana ana na 12 years ya ba ngwana hae o beuwe mono Bishop Zondo a tlile ka di camera a interview ngwana hae a re ngwana wa ke Satane kore ka mokgwa ono wa o hlekefetsa ngwana na 12 years ha ke bua ka ngwana ke bua bane ke na le special space for ngwana for bana jwale ntate ono o la ahlolwa o la a ka ba kgona ho bula case empa a lekile matsapa ohle ha ka ba thusa hore a bule nyewe ya mofuta o jwalo ya hore Bishop Zondo le batho ba hae ba ile ba ya mo ba tshwara ngwana mone ba mo bokanetse teng ngwana ba re ke Satane ntho tseo ka o fela le ka di camera jwale ntho ke tsebang gore ka molao ke le mabotjho o le mang kapa mang ha wa tlamea ho interviewa ngwana motswadi wa hae a le siko ntate mabosho dintho di dingata tse di tsohang kgahlanong le bobe le bosatane ba Zondo ha o khutlela ho 2012 mo le neng le le teng o etsaetse ntho tse ngata ha o tla tsheswa ntlo ya lefifi ka mane ho ashwa le batho ditaba le bonnete ba tsona ke hobane ha o so ka o khutlelwa morao ho hlahiswe le dintho tse leng hore batho bao ba neng ba thunya batho ba ne ba tswa ka hare ha kereke taba tseno di na le bohloko ka hare hobane ba bang bana ba tlamehile ba ikarabelle bontate kgwedi moruti ha ba sa le o lefatsheng leno empa ba teng ba santsaneng ba le teng ka hare le mapaki a teng a tla hlaha ntate a hlaise le the role tse di babetsweng ke bontate Zondo e le moruti sing bishop ba mo bitsa Whitehead di dingatanyana ntate wa ka no ha se re hlatholla hantle ke tshwarahanyane le eno e buang ke ntate Mokoto bongata bo lemetse ka ene le timonale ka lona le timonale hona le so many politicians ministers MECs ba beuwe matsoho ke ene ba shebe ka o fela hore ba o kae nakong e re leng ho yona mo morena modimo wa nkang kereke hobane ba ne ba bewa matsoho a ditshila ba bang ba sa le teng di positioning empa ha di monate ha ba utlwisise keng ke hobane morena modimo o nka kereke ya hae ha re khutlela morao ntate wa ka o bua nnete ha hore hona le dintho mo ho neng nkua di testimony kapa deliverance tsa batho not only ba under 12 not only ba under age ba bangata ba se ba hlahile we have about 6 jwale ba leng under age ba santsane re bua le bone
futhi se re dinkile dishine ya re kenye le social worker hobane ha re di social worker rona bo pope le bo mapope le ba bangwe hore ba kgone ho thola dintho ho bona ho etsahetseng e bohloko ntate wa ka ntho etsahalang ke yena ntate wa ka ho ya ka molao Zondo le crew ya hae ena ya media ene a tshwere ka pele ha bana the right ya hore ba nke dintho during deliverance ba o di hlaisa TV jwalo ba sena permission ya wena motswadi ha ile wa under age ha o se under age tlamele ba kope hore re bone hangata ntate wa ka re thotse ntse re ha di case a hlaisa fela a hlaisa pope ya hlaisa mang hlaisa ba muima hlaisa ke bana ba hlaisa Soweto TV ba hlaisa kae a sena the right a sa fuwa permission o etsa jwalo ke tla iphaka mo ntate wa ka ha ke palama hodimo a taba tse ntse re di bua mona hore ena case ya rape ke e ho qalilweng ka yona ya di rape di sa tlatse ngata re ntse re bolella batho ba ile hore ba sana le letswalo hore ha leshwe ka lebitso la Jesu Kriste morena ya phila hore ba tswele pele hona le tse ngata tse tla hlaela o tla utlwisa re le ralla from day one ka di phone tse leng hore di a bagua mapope di ile a hlalosa mona re ha re qala de rena le 103 ya mahlatsipa not the case mahlatsipa a hae because the phone di bagua a matha ya bas profita ha ba sa le 103 ile hore ka May 2019 na ba le bararo ba bulang ba butsing di case including mofumadi wa phoswa hantsa tswela pele jwalo re ile ra latella jwalo hona le melawana mona South Africa le lefatsheng ka opela ntate wa ka e leng khatlanong le e ba ibitsang cell phone surveillance taba ena ya o baka ya o tracker di cell phone ha se ntho e mo molaong case ya teng e tla ntate wa ka re tshwere mapaki a phila not only a reng phone ya ka e pakue re tshwere ba tlang ba re mosebetsi ona ne re o etsa ka tsela ena ntate wa ka di satla di case wa tseba ona le dintho tse leng hore ha di so ka di kenywa test batho ba molao ba lo ba re no you put dintho to test boloi ke hangata o hlalosa ka bo mangkhane o hlalosa ka boloi ba di accident ho bolaya dihloki tlo batla re thatha ena taba ena ya batho ba tshwarang ke dihlo ba tsamaye ba bangata ntate wa ka ho seng hona ne re thola molaetsa wa maobane mona re thola molaetsa o mong hore hona le mong wa tsamaile e qalle jwalo ka hlo boloi bona ha bo soka bo testwa ka khoto hantle hona le melawana e South Africa ile ya ba ya mathaudimo a yona 1957 ntate wa ka mabosho le momamedi ho ile ho ba le molaonyana o tsosolosang futhi bothwa ke witchcraft suppression act eo hantse o tsamana ka nako jwalo ile ya bitswa I think it was witchcraft suppression amendment act ka 1970 maoba mona ka 97 ke ntse ntse ba amenda ba e sheba lele ntse ya I think the last time was in 2012 if I'm not mistaken molao ono o tla be wa to test ka ena Zondo le facility ba hore boloi boteng the difference between 1957 pharolohano 1970 le maoba mona ka bo 97 ko bane re ne re sena technology e re na le yona today 1-2 re ne re sena batho ba kgonang ho tla ba paka ntho tsena ba di tsamaile ke bua ka banna ba tshwana le bo Apostle Makhado ya ngwetseng buka church mafia ke bua ka banna ba tshwana le bo ntate o ka Natal ka mona I think Miyeza fani ya hawila a hlaka video nyana engwe hlalosa hore matsatsing a re leng ona o tla fihla baruti ba bobodu ba ileng hore ba tla le kwana kaofela banna kaofela ba lwane le o computer o ntsha ditšhelete ho moruti basadi ba lona ere ha ba mo shebile fela ka tlase le thekeng ba be metsi ke ile ka ikopanya le ena ho batla ho utlwisisa dintho hantle hore o tswa kae o dinka kae le ha o sheba lona bana ba leng ka di video technology YouTube jwalo hona le bongaka bo bontšha most ya bona ibile ke ba sa le banyane dilemo ba hlalosang hantle hore ha ba re monna o rwetse bona bana bo Zondo Satan qobo lwakhe ba batho uthwele buima ba teng le bohloko ba teng keng hobane ha o rwale fela in return you have to sebeletsa modingwana noha e o releng ka yona no ntate wa ka ke tswela pele case le yona e o tlatla yo ho tsho nna ke motho o mo ntate ke a hule ka tsela engwe ha ke na mo patela ke re ntse dintsela la ke di pata o mamela di phone tsa rona ke tlo di bua jwalo a tsebe ba tsebe le setjhaba hona le tse dintse di tlatlang ka manyofonyofo a ditšhelete ikotsi eo ntate wa ka ba o ntseng ba re hands of my bishop they are in for a big surprise ntate wa ka they are in for a big surprise ke a ipheta hobane ha ba tlo tseba hore ho etsahalang ho ya pele man they will be shocked nka example fela e nyane mea ho ena mmapope di ile a bua mea ho e mengata ena ha se ya kereka se ya ma ke ya Zondo le lapa la hae
ha o kena ka Rustenburg bontate Malesa bontate Phuswane ba ile le bontate ba kopana ngwaho eme ka mane wa kereke ke bona empa ha o bitse ka phuthego ha o bitse ka kereke o bitsa ka lebitso la mora ke bua tjena ke ikutlwa hantle ke re la ka matharo o ile o shentsha paper track a di le morao di a hlalosa hore di tswa ka di shintshweneng jwang le jwang no ntate wa ka ke dihela taba ena ya ho spaya difounu o tlo ba kotsing ka yona taba e nngwe ke ena e batho ba sa etsebeng ntate wa ka ho na le mafu a mangata a hlaileng monwana o supa zondo ha ke bue ka mafu ana a spiritual fela batho ba re o ile a kula di sa tla hlaya ntate wa ka ha se ke kwala ntate wa ka ke re ya dipeto e ne ile fela ho ka qala mosebetsi o re neweng ke Jehova re sa pele ka tsona ntate wa ka qetellong ho tla ba le mehlolo ho bokwe Jehova ke Taba mamele motlana tshebeletso ndare popedi ga go kela mane tabenyane ya potsone ke botsitse yona ya hore ke ndate moruti motaung ka mane ka Bloemfontein ya neng a re my father is coming to Bloemfontein ke tseba ka mono ka Bloemfontein ke ena moetapele mo Krista re Bishop Zondo na le ka mono ka Bloemfontein matsatsing ana a haufinyana a setswa go feta maikutlo ke a feng ka le mona Bishop Zondo a ile ka mane ka Bloemfontein a mengwe jwale ke ndate moruti motaung ke haebe ke ena ndate motaung ke tseba ile na ka mono moetapele ka mono ka Bloemfontein ntate wa ka o mathateng Zondo ke ka ho maoba motho na nromela a re sheba jwale every Tuesday sele beke ya bobedi o matha ka Pretoria because o mathateng tlameile ba utlwele hlakore la hae hore o ipuella jwang ha se di case di butswe tlameile a matheska a mathile ho hlaloseile hore o na le ka Bloemfontein yona weekend e re leng ho yona ena lebaka le leholo ko ka leka ho ihlatswa lebaka le leholo ko ka leka ho ba tsetela ho ntho e ba kentseng ho yona to make sure hore ba kwaleya le ho feta ba o batlang even though di number tsa bona ha e sa tshwana le pelenyana di fokola haholo hobane bongata bo buleile mahlo ntate wa ka no ntate wa ka ha ile jwalo e re ke lokise taba ke ena moruti senior pastor motaung ha ba sa le yo ka Bloem o a isa le yena ene le bofumahadi ba ba tlositse ba ka Clarkstop ke ka ho ke batlang ho hlalosetsa ka mane Clarkstop bo ntate Modipa le bo ntate Hlanganane hore moya o fihlile mono o ditshila haholo ke tla o hlalosa ha e se ena jwalo ho setse ha o kena ka toropong ka Bloem ho na le bo ntate moruti a ke re ba bang tla ba senior pastor ebe under shepherd ebe shepherd ho salang ke boruti ho na le moruti Mokoto under shepherd ho na le mme ke eno wa video ke bone mao bane mone matsatsi a fitileng e matha a bua hore ntate wa rona o tla ba le mona le leng ke bana ba tle mao bane e wila kenywa boruti ntwe e bohloko ke ena pele ha ke thewa le ditaba hantle ke ile ka hlalosa ke re ha hona le ya le mong moruti wa mme wa ka emang pele ha ka ke le bobedi ya re nna ke kenwe sekolo re ke bua jwalo ka puo ya Strand boruti clean boruti ka o fela ba ke jwa le na ke ba Rivers ka o fela ba kenywa le na ke ha ona o sebetsa o le moruti ka tlase ha hae o sa kenywa moo le banna hona le tsela tse a di etsang re sa tla di hlalosa ke ka ho bongata ba bone le ha ba tswile ha ba khone o ka etsa eng because ho kenwe selekaneng ntho e bohloko go bane ba bo mme bona ba kena ka tsela ya thobalano no ntate wa ka ha o sheba ke ile ka e hlalosa ke a ipheta ke re sheba ka o fela baruti ba bo mme ba le mo o shebe ba lekane ba bone ba jwang ke ile ka hlalosa ka hobane ba shwa le theka ha se ba kenwe ke Noha e leng yena Satane qobo lwakhe Zondo banna ba bone ba tshwana ka o fela ba ka tlase ha basadi basadi Zondo o ba promota o ba kenya le ntho eo ya hore ha se fela ba le boruti le ba sebetsang le ene ba ba le lenyatso ho ba lekane ba bone the way ba leng ka teng anytime ha Zondo a ka re 10 o'clock ya bosiu bua le ene 12 o'clock bua le ene go batla mona o sane le ba etsa ha ona le monna le mong wa ka mothibang ha e bane o le thata o le monna o lwana jwalo o tshwana le bopopedi o qetella batla o tlosa lefatsheng lena o
a batla hore lenyalo la ho le fela a qetella bolela le mofumadi hore bopedi ke Satane se ka entse bophelong baka ka mohau wa Jehova ke mona ntse re eme ho bokwe Jehova no ntate wa ka mme ke yona ke wa under shepherd ka wa ele moruti ka Bloemfontein drop mme segonyane ke ene wa video eo mme segonyane okay monna wa hae ntate wa ka ha o latella ditaba hobane ha ke rate hore ke bue dintho ke sena bopaki ba tsona tse leng hore ha di a hlase moyeng ha ona information ha ke a di bona ka mahlo ke a di netefatsa monna wa hae ntate wa ka o itshwanela fela le Ashara ha exist le ena Zondona o a mo bitsa bofumadi hantle wa hae monna ona hore e tlo mona ka batone nne o a re kopane kae ha ona mo aka mothiba same thing ke buileng kare molekane wa Mamabolo ha ona mo aka thiba Mamabolo Patience moruti wa ka Western ka mona hae maetsa nako manning kapa jwang e jwalo ka o fela o kaya kae Limpopo o kaya Rustenburg o kaya kae basadi ba baruti ba ka tsa Zondo ke bona ba tshwe ke dihloho ntate ke dihloho ke ntho a ikentseng ho bona le ha ba bua balekane ba bona o ka ba utlwela bohloko at times o thole ba sa exista ka ba bea pele mane ke re ke ntse le ngore ke tsa Jehova ha o le moruti ba tlile ka o fela molekane o ndula le wena mona ba Zondo o thole le molekane o sa tsebe hore o ko back city o kae ha se next le ha bua lene o mohlubuluka o ka ha se next ke yona ntho tse di etsang hore rona ba bane re thulane hobane ho ne ho sa nne monate ha re o re etsa ka yona tsela o pope di tloa pelaka ke ne ke sa thule fela moraonyana ke re empa why o etsa pele ha batho tjena ha ke le wrong etsa tjena le tjena o sa bue le nna kante nako ne re sa tsebe hore ho tsamaya eng ka hara kereke ya lefifi re sa tsebe re sa lefifi no ntate wa ka ke tsena tsa Blomo ho ya hae mono ke ka lebaka wa tsosolosa lo ba tsetela ha re a selekane o tla utlwisisa hore ka Blomo ke mane mono hona le moruti senior pastor Motaung ha o ya fote ka ploto hona le ploto engwe ka mane le bona ba Motaung ba ile ba baka mo pelenyana eo le nako ya jo ya no ke tshepa e sa tshwere ke moruti Mbobo ona le ene ntate wa ka ke ba o ileng hore mang Mbobo something like that okay. Ke a motsibana it's hopeless la o ka rera thero ya mofuta mang o nwele oil e red I mixa le green le ena e yellow no ha o ka di mixa ntate khodi na re ke triple bomb di wetsa hore ha o bona Zondo ke modimo ho wena triple bomb e tla o lematsa ntate wa no bohloko ba Bloemfontein e re ke tshware hanyane today ke ena ntate wa ha se fela ba motlositse o tla utlwisa hore senior pastor Mamotau Mapula Motau ke motho wa Zondo wa ga re epatye le molekane wa tseba ntho etsang ke re le molekane wa tseba ko bane ke na le bopaki bo tletseng ho ile wa hlaha I think it was 2017 mo ho ne ho thwa ntate moruti senior pastor Motaung o ja ditšhelete tsa tithe le taba tseno o ne a tsheswa ke bao ba leng ka hare bo kerekeng Bonthabeleng ba ba tseba Bonthabeleng ba ba tseba jwalo bo Palesa Style ke batho ba ilengwe ke banana ba sa tsaneng ba hola ka hare ba ileng hore e ka morena modimo a ka re lesedi ke le lontsa bone le moyeng wa bone ba tswe le fifi hobane ba sebediswa ba hlekefetswa le ene Motaung o ile iteboha ka bona ba bambana Motaung moruti ile iteboha e le ho ntsha bohloko bo e leng hore o dutse hodimo ha bona a tseba hore mofumadi wa hae ha Zondo a re jump hore ha o hae o tla utlwisa hore mofumadi wa hae Mapula o ne a sebetsa ka ofising ya Zondo long before le rona re hlaha long before ba moruti o ne a sebetsa le phiekara ha office e le motho wae ha se sephiri ke ka ho kileng ka bua le mantswe a mang ke tla wa sia kare first born ya Motaung mora no ntate wa ka ere ke dikene no ke tswele pele ka tsona he tsena tsa ka Bloemfontein bohloko ba tsona ke hobane dinnete ba di tseba ntse ba eme ke tloetsa example ka monna a le mong Sello Modubedi ntate Sello Modubedi ba mo tseba le ka mokgatlong o na le portion na e tshwere a ke a ipotse ntho e one lo to la ene le hloshwa ke le a reng ha bua re kile ka sewa ke le botlolo o lo iba Zondo ba maoto re botse ba hantle le rona ka ofela a ka ipotse hore ba batle ba khaola loto sepatala ile hore loto le mmontsha mofere le moetsa moferefere a kula le mosebetsi wa fela o na sebetsa ka ofising ya MEC ha e bane di oli tsena
le modingwana wa Zondo a sebetsa ke hobaneng a ska tshireletsa kapa a mo promota mesebetsing ene ona Sello Modumedi ko re le ra bua maoba mona ha ntse o bua le ntate Sekgweng a o fa ditaba pele ha le a moyeng a o hlalosetsa hore o ile a mo phone la re ke hobaneng o tsamaya o di tseba hantle metsamao ya Zondo le ha tle ka mane ka plomo Sello Modumedi o di tseba hantle le banana ba isetswang bona ka di hoteleng o tseba hantle ka Bloemfontein ho bodile ntate wa ka ke ka ho ntate kgwedi ha sa phela ke bohloko o bua ka ena le siko o ka reng ke be re bua tsena le teng hobane before a tla tsamaya ntate kgwedi e ne le motho o tloelang kere ke ile ka bua pelenyana ka re o tla ra sheba moratho le re hana baruti ba bangata ba buile le ba tsamaya bo ntate kgwedi bo ntate Tsotetse ha ke tsebe hore ba ile ba khutlela Rivers jwang hobane morena modimo na ba ntse le fifi ya ba khutlela itse ha tsamaya a kopa ba utlileng ba ile ba mo utlwa ona le audio eo aneng a entse a kopa dithapelo a re moruti makhansela ke kopa dithapelo le di prayer warriors tsa hao ipotse potso e lengwe ke hobaneng a kopa moruti makhansela dithapelo ho yena le di prayer warriors tsa moruti makhansela. I think o ka welcome makhansela ana le close bishop Zondo ana sa kope bishop Zondo dithapelo ntate wa hae se moyeng o na mo tseba hantle ke yena a ileng a re ho Auskabo ha Khabo a qala ho fihla mona a re o ile a folla Khabo after first interview ya Khabo ka 2019 a re hobaneng o ntsha 30 laundry ntho tsa ka lapeng ka ntle wa o sa khututlo bua le obutu wa hao le lokise dintho. He has never said ha di o dintho tse o na tseba di nnete le baka le mo khutliseditseng ko bane o ile a shapua after a tsamaya kerekeng ya lefifi a ipuletse ya hae eneng e prospera hantle a mo shapa Zondo ha re batho ba tswang ba ipulela dikereke tsa bona ba tswa ho Zondo ha ba sa disconnect hantle ha ba sa tswa nthonyeno ha di atlehe re bua ntho re tsebang re ikutla ntate wa ka hantse a qetile jwalo hore wa tsamaya a betsa he tsona o tsamaile wa tseba ntho tse ding tsena ha re di bua e tla fihla nako mo re tla di hlalosang ka botlalo batho ba tsamaya ka kerekeng ya Rivers bao ba hatang mabala ka Unitas Park ntate wa ka ke ena ntho engwe tla o makatsa eka these two ladies ha se bona fela ke bona moya wa ka o ntumella o bua ka ba babedi bana Nthabeleng le ena eno Mestai eka morena modimo a ka ba bula mahlo palesa o tla utlwisisa maybe ke ba hopotse something hore wena Palesa Stay o sa hopola mohlang tate kgwedi a khutla ka vale a re ntate bishop o itse go dumedise go sune le mo letsohong a o suna letsohong hopola mohlang ana etsa ntwe o suna letsohong e le hore ho etsa hetseng wena le ntate bishop wa hao o a sa lekanwang ke title ya bo bishop le amana kae ke leka ho ba thusa ntate wa ka e mong a kare ntate Popedi ha bua tsena wa ba lema ke leka ho ba thusa ba phaphame hobane bohloko ba taba ena bodutsi hodimo ha o pata sephiri hore e phile a tswele pele satane ona ke hobane they suffer in silence ba thutse ka ditaba the minute re le ra ibua maoba le ntate Mali o ibuile le wena ntate Mokoto o ibuile when you break this how roba taba tsena o tswa ka tsona hore re a hlekefetswa ho etsala 1 2 3 o tla phila taba ke ena nkutshang bohloko ntate wa ka maoba mona moya wa ka hore ke batlane le this lady o ile a sebetsa ka Unitas Park makhatliso ke mo batle ke ska mo thola number e kileng ka e thola e bona la eka ha e sa sebetsa ha ke sala morao pelo ka e bile bohloko haholo ha ke thola hore makhatliso after a tsamaya ka Unitas Park o ile a lla ka hloho ena e kotsi ntate wa ka e romelwang ke Satane ndare Mokoto ona mono ka mogoutlwang ka teng ke ipotsa rena ebe o la ka bua nthong mona dinakong tse fetileng wa re bora dipolitiki ba itlhokomele hore ha o tswa ho Bishop Zondo ha o ile wa ya mono o bore o bontsha hore o latelwa ke le ruleletsho ka mazama o latelwa ke dintho tse sa feleng ebe bona na ba utlwile ke ka ho ha o ka raporoto ya hore kgetlwana ka Easter ba tla bora dipolitiki mo Rivers of Living Waters Ministries
se ke se tsebang fela kore borra dipolotiki ba mamela ebile ba sheba kore motho e mong le mong se borra dipolotiki fela motho e mong le e mong o na le maikutlo haholo ha o tshepa hore moya o halalelang ke ntho e teng ho wena o go buile maikutlo a hao o batle nnete mo e teng empa nakwana e sale ke ntse ke le ka hara mokgatlo wa ANC ke ntse ke tsamaya le bona ho kena ka hara dikereke la ise ya hae Zondo a le mo dikereke tsena tse neng ba atisa ho ya ho tsona o no ba bona hore ba ya ho bane mokgatlo o ba roma hore ba ye setjhabeng ha ba ye ho bane ba rata ba bang ba bona ba iswa ke mandate wa hore mokgatlo o re ye ka ga dikereke hobane dikereke ke mo setjhaba se bokaneng teng ho se tsebe hore tse ding dikereke ha ba kgone ho sesefa meya ke re ha bana neo tseo ba ntse ba kena le dikerekeng tsa satane di-politicians ntse ba kena le dikerekeng tsa satane hobane ba busa ba modimo le ba satane ntse ba kena le ho tsa modimo jwale bohloko ko hore ha bane ba sa e fela ka dikereke tsena tsa matemona haholo ena in particular Rivers of Living Waters Zondo na make sure o ba fodisa ka pele ka mono ba beha matsoho kaofela. I was there hommeng re tswa malapeng a fapaneng ba bang ha ba tswalwa ba ile ba hlabelwa ba introduce meyeng e itseng ba bang ba ile ba kolobetswa ha ba ka ba hlabelwa jale taba ena o mpotsang yona impushetsa hore ke ye nthong tsa moya jale ke batla ho hlalosa dibopeo tsa batho ha re fitla lefatsheng ye mong le ye mong motho ya fitlang ho tswa hore na o tswalwa ka hara lelapa le jwang hore na ke lelapa le reng ha ngwana a fihlile ba mo tsebise badimong ka ho mo hlabela phofolo eo ha e hlabua e a lauwa moya o tlo tswa phofolong o a rongwa hore tsebang hore mabotjho o sa le teng ebe hona le dikarolo tse tla ntshuwa phofolong mono di sebediswe bakeng sa ngwana enwa ba bang o tla fumana ba hakuwe matsoho mona di-bracelet kapa melaleng mona ke matshwao hore bana bano ba holela tlasa ntho ena e rona re dumelang ho yona ba bang ba bana ba sesetswa ba phatswa ba kenywa ditlhaka ho sa kgathalatse ona ke tsa boloi kapa ke tsa tumelo yeno e ba dumetseng ho yona re ngwanenwa o tlo katwa ke ntho ena e rona re dumetseng ho yona ba bang bana ha ba fitla ho thwa ngwanenwa o tla nka kgwedi fela o iswa kerekeng o lo kolobetswa jwale re bona pherekano e hlaha kae bana ba bang ba seseditswe empa ba iswa le kerekeng hore ba lo kolobetswa jwale ko ho kopanya meya moo jwale ho na le moya o halalelang ho na le moya wa nini o tswang moo tswang teng jwale pherekano e qala e runya ka hara motho ena wa tla le dineo tsa tlang le tsona tse modimo wa mo fileng re dumela jwalo hore ngwana e mong le mong a tlang ha tliswe ke mme le ntate ba ka ba seng ba hlokahetse be ke ba patileng re dumela hore modimo wa bankile sebaka hore a re hlonolofatse ka ho re fa ngwana enwa ka nako re mmata ka nako ngwe itletse fela re sa ka ra mokopa lo mokopa
empa tumelo e re nang le yona ke hore ke mpho e re fuweng ke moya o halalelang e leng modimo ka sebele. Jwale re dumetse hore lesea lena le tlisitswe ke modimo, empa ha le fitla lefatsheng mona re kentswe mabotjho ke ntho ena ke itse nna ba ka bana ke ile ka banka ka ba ya fatshe ka re bana re fella mona. Ha e ba ntse re ya ho rangwane ho ntate moholo ho rakgadi ho mang ha re fumana ba entse mekete mono no le bonno phutha matso le mele nna utlwe gore na ke re le a ja ba le jeno hoba le tla ja le ntho tse sa joyi. Jale le bana ba sonna ba tseba ba le ba di mamela le ditaba tse ra ke di bua mona la ka le lapa ke itse he ho re fella mmono me di kuona ha o tlolele ka ngana hobane re kentswe. Nna ke butsitse mme wa ka sa phela ka botsa ntato wa ka sa phela ka ba botsa bona gore re fumane ho le tjena le go ta bana mabaka itseng ke taba fela gore fumane ho le tjena re fumane ho le re tse ho ntso e tswa ntwe ka ba re etsa seo ba holo ba rona ba sentsa exactly. Jole ka botsa bang ha ile jwalo ke bothata hore na ha ba tsebe hore na ko baneng ha o no etsuwa jwala bana le ba ko baneng ha o no etsuwa jwala ena mehla ya fetoha. Jwale ko etsetsa ntho e bobebe gore o no fumana di-politician di fotse kerekeng ya Zondo mane a di beha matso ba bang bawa ba bang ba sawe ba tsa lebaka ko hobaneng ba bang ha bawe hobane moya o halalelang o le matla. Ha ona moya o halalelang a kere mo ho sebetsa moya ona wa cult, moya wa selekane. Jwale bana be leng hore o tlo fumana hore ba tswa ka ga dilekane malapeng a bo bona, moya wona ha ba tshwara fela o sontso ba identify hore bana ke ba rona bana. That is why ba wa bana ba sa weng ke moya o halalelang. Ha ona mohuti o fe kapa o fe ha fela ona le moya o halalelang ka o dia mabotjho ke a hlapana. No one o tseba gore motho ya wa ngabe wa letsoho ke moruti o na le bothata ba moya o mongwe itseng o renang ka hare ho yena. Tsena sege batho ba ntseng ba ikuesa ba itlhokomela re ke botsa bona gona le batho ba ba ketsa mohlala fela ba tla re nna bishop ona sa batlompe ya letsoho ene tla re ha re fotse mono ha ntsa bia batho matso nna ba ntlola wa tshale wa tshale tsole la eneno o betswa ke tlhasi e nngwe tsa ba le yena ke rena ba o ke be wa isa ngwana o motetsisa nngwe fela stofo ka papao ha ka utlwa re wa ja ha o nka letsole wa lutlwa wa resista ka mona ngwana eno so mohlola ka matla fela hore o ka isa letsole eno mona bana wa tseba hore wa tsha mollo teng mang moya o halalelang ke tlhasi ya mollo ke ngwa ba o hora lo hora ai bana pope e teng tshijalo ya hore ebe ho kila hona le batho bena hore Bishop Zondona sa ba e be matso mohlala ntate mabosho ha se eo fela hona le ba bang ba eleng hore ka di 1-on-1 haholo bontate o thole motho a kopile o ka kopana le ne 1-on-1 a bue a le disappointed a re wa tseba ha yang ka le 5 minutes hampe ya le matso ha ra bua ntwe na mplela ka yona fela ke mo a hona wa hae wa 2020 vision hore o etsa la eng hobane ke ile ka hlalosa pele nyana hore pele ha o ka kopana le ena o a o searcha pele spiritually ha o tle fela o tla a o tseba kampo rona ba hore ne re sebetsa le ena ne re tla tshore ntate mabosho ke mammanyana o tswa kae 1 2 3 o tlo kopana le wena no ha so fitla mo so searchitswe ke ene le bontate mphuthing molo ye moholo wa Zondo no o kena sa tseba hore mona ke noko area ha be letso no ha se o le ka hare o bane bongata botla nna ntse bore hey thero ya e monate o tla hanyane he will work on you hanyane akere no se o qala o sebedisa di oil o qala o etsa hona le hona tshebeletso ya ka mo o hata mabala hangata o etsa hanyane no o kena hara ntho ya ibuang ntate Mokoto moya o ka mo qualify o qala no o imela hobane se e le wena membera se le wena o yang hangata qetellong ke ka ho ka fumanang ba ba motshware after 2 years ntse ke le mona ne ke qala o be wa letso ke ene Satane Zondo o sole ka tlasa taolo ya moya wa mo enka nako ke ka ho ha qala service engwe lengwe ha e kwalo o tla batla ba ba ntšha ba fetsa o fihla letsatsi leo a tlo ba bea matsoho
ha ele ka eba tone le ka ba 200-300 or more a le bea matso a fete ka speed ha ntse a tsamaya jwalo o mong a motlole ke sa hopola mohlang re le ka Robert Shem a re honnare ga le ko batla wena ke sa o thole ke ha o tla qala he moya wa lefifi o tla qala he o sebetsa ha monate ka nna ntate wa ka after nako eo ne re ha re nehela etsaeng le ne se ke le monate fela ha tla sa lefifi ntate wa ka e monkile nako o fihlela ile ya nhlopha haholo le maobane re bua le mofumadi hore ho no utlile jwang a re ga le ko batla ke sa o thole bua kopana le ntate Mphuthi a etse meeting 1-on-1 ke sa tsebe le hore ho etsalang 1-on-1 le nne nthweno a leng ho yona ntate Mokoto ke nnete e jwalo ha se a o thotse e le hore moya o halalang o strong ho wena futhi a se taba fela tsa hore hana o bea letso le wena o khutlele o tla utlwa ba bangata na ba re jwetsa motho re mo bone hantle o tla utlwisa ke rona le re sebetsa ka pele ha o tla mono o bona hala hore mohlamo o ministera kampo o itshwaretse kapo jwanwa re tla o bea ho ya ka tsela e o tlameleng ka pele o maka le motho ha sa batle o khutla ha eba ne re na le number tsa ke a phone ntate Mokoto hao ha ke sa o bona ke dibekenyana le leng no batho ba borona ha bana o bolella nnete bongata hore ha se kereke ntwe it's very few ba ile mai bua ntho tse hore ha se kereke o tshwana le mogotsi wa ka ke reng o ile a tsamaya ka crossover e sanka le awara le ka harara ntwe ena se kereke ke o Taba mabere motlana tsebetso nya ratang jwalo radio khosheletsaneng ke ka mgo wona motho motla dintho di tsalang ka tengwana re Mokoto ona mono re santse re le etabeng tseno tsa batho ba tla re ha ba sawe ba tla nahana hore ko bane mohlomong e ka re ke ba heteni ko bane mohlomong go ka matsa mo hore ntho ya hoa ba bang ba se ba enka le fashion ba tlamele ba ikwese nnete ya ditaba fela ke ya hore batho ba yang ka hara dikereke tseo ba iswa ke pitso boholo ba bona pitso ka mabaka hore batho ditsietsi batho ba bitsuweng ba nang le pitso ba hola ka ditsietsi le mathata mme mathata ba nang le ona ba nahana hore ha ba ka ba fumana batho ba seng ba na le nako ka hara leeto ba tseba ditaba tsa moya le tumelo ba ka ba thusa ba sa tsebe hore batho bao ba nahanang hore ba ka ba thusa ke mekgahlelo ka hara tumelo mona ene boholo ba mekgahlelo ena ke e sebeletsang Satane batho ba sebeletsang modimo ba hobane batho ba sebeletsang modimo ba mamela fela hore na modimo o bua jwang le bona ebe ba thusa batho ho sena return o ka re ho hlaselwa ke moya ha moya o sokodisa ke o ka re ke tsela ya hore Satane kapa moya wa Satane wa o leka ka tsela e itseng haeba sempang se etsahala ka moya ko re na wena ha o no fihla o fihlile ka dineo difeng hona le ntwe e bitswang neo hona le ntwe ne reng ka hara neo hona le ditalente jwale mosebetsi wa matemona ko ho katana le rona batho ba tlang ba fuwe dineo le ditalente tse ka matlafatsang maphelo a batho ha ke re ha o tha ngwana ke eno fihlile ngwana eno ha hola re bona genius ho yena re bona ngwana bohlale a sa rutwing dintho tse ding dintho re di bona ka yena ngwana eo ya jwalo o a tsekwa ke motsekuwa re mo bitsa hore ke motsekuwa o tsekwa ke meya yena e leng hore ke a lefifi empa ke di kingdom ka di kingdom qetelong ya letsatsi monga bona o mong ke Satane jale moya wa modimo ha o dutse motho o dutse modimo o beile fela letsoho ke umbrella ho wena eo katileng empa Satane o tseba ho kena a kena hobane ngwana ha ikhudisi wa hodiswa o kena ho wena ka batswadi ba hao
o kena ho wena ka ho fitla ha hao pele ho nya hore na o fela o le ngwana a tlileng ka lesira hobane boholo ba batho ba tlileng ka masira ke batho ba tlileng ba fupere dineo tsa moya le ditalente, ke bo jack of all trades. Ke ya motlana tshebeletso ya ratang jalo radio go sheletsaneng. Jwale batho bana ha ba ya ka hara dikereke tse kore ke ba sia le question mark ga o fela di-politician tse sale di ya dikerekeng tsa batho bana e se ya zondo fela le a mokwena bo moporo ka o fela bana ba neng ba rata ho lo mema ba etapele hore ba tle ka hara dikereke tsa bona. Bana ba nang le moya o halalelang o le matla ka hare ho bona ba ne ba kula ba tswa mo krata ba tshwaele ha re bana le nnete ba batla ho tshela noka ha ba tshwaele ba ne ba kula ha ba tswa mo ba ba tlalla ka di back pain ba nka maoto ba gore nthena e tla o etsa gore man hobane ha ke tswa ka ga sebaka sane ene ba amea le moyeng gore a kre tlhaka ho tshwana la ha o letswa sefela mona ha eba sefela seno se hlaba motho wa moya wa ba bona bomme bana ba tla fumana ba tshwara le dipaipai di tshwara bomme haholo motho ho na le ntho e mo hlabang mme o tlo tseba moya o sebetsa ka yena hore o tena o hlabe hobane o hatile ngalo e itseng o tla tswa hona ngalo e ne sona le fetsa pa ya tsona ba fa jwale re tlameha ho teba haholo hobane batho ha ba fitla lefatsheng ha ba itsebi batho bona nna ke phapano ba ke khutle Mount of Zion ho ja eba modimo ha ka ba etsa ketso ya hore ke iphumane ke palame Taba nke bentse ke phuphuletsa la hona jwale tjena nke bentse ke batla tsela la hona jwale ke kena ngakeng yena ke tswa ho yena ke kena sangome ke tswa mona batho ba hlotshwang ke moya ona wa o sesetswa hobane moya wa modimo ona ha fela o ka ba le hlonolo la hore baloi ba se ke ba o thola wa prosper ha o hloke le dithapelo ha o hloke eng hobane o hola o na le ntho eno wena ka hare ho wena ke yone ka o susumelletsa hore na o e maintaina ka tsela e jwang botho ba hao ke bona bo tataisang o tla bona dintho di tse sekolong hohle ntho e nngwe o e tshwarang fela ya kgale empa ha o na le moya wona wa o hlaselwa ke baloi ntho e nngwe o e tshwarang ya fifahala tshwantse lo consulta o sebelletso nkile ka bua le moshimane mo ke kgolana le dilemong tsane tsa bo 16 years le moshimane ya tsebang bolo haholo koe ine le moshimane ana le talenta yeno empa ntho ene mo makatsa ke ya hore o na utlwa ka hare ho yena a fetoha a ba mme ka mazama ba mme a fetoha ba ausi ebile hona le lebitso le mo fang hore le hlang hore e tlamile be mang mo kutlwa ke a fe mo a kre ngwana ha fitla sa re tlameha hore re mo introduce jwale re mo introduce ka tsela yena ya rona ya culture e be jwale ha ngwana eno re mo introduce mane ne o fumana hore ka nako ngwe ke ngwana a reellwang once ngwana o mo reella o tsosa a robetseng o tsosa lebitso la motho ye mme o le tsosa ka phofolo jwale ngwanena ha sa tlotse kua jwale ka ke re ke ba tsekua a sa tsekua ho tswa hore na moya wona o runyang ka hare ho yena ke moya wa ma ka go mshanyana ho tswa moya wa nkgona ya ke mondawo mo ho thwa tswa moya wa motho a robetseng mondawo ho thwa ke moya wa mondawo o mong a robetseng hore na ke mme kapa ke ntate o ka nna iphumana ho tswa moya wa ntate ka hare ho mme jale moya ke mo re ya nteng ine ka re a tlameha hobane ke a utlwa ba mamedi ba lla
botjho re a tlameha hore taba tsena tsa moya hle re dule ho tsona mohlomong beke re tlodise jwalo re bona re be le letsatsi fela mo re tla dula tabeng tsa moya hore ba tsebe ho hlakela hobane ba Afrika re ke re tsepame mono gona hantle moya hantle o ne pile wena ntate Mokoto baneng hobane ke ha ke mamela ditaba tsena kaofela ke hlokomela hore batho ba qhekellwa moyeng ke batho ba tsebang ka moya ha ba tla dikerekeng tsena tsa moya batho ba tsebang ke bona ba qhekellang mme ba qhekella fela moyeng batho ba sokodiswa ke moya ke sokodiswa ke moya ke ntse ke le kgomosa tje bana ba ka ba sokodiswa ke moya ko le lapeng le sotje re batho ba ntho e jwale ke mona mo ke ne ke se fame ya ina gore hantle moya wo wa tlala wa tshutle wa pherekano na yeso ntate re hotse ka thata gore ha ke le batho ba mpona ke le Mokoto bana la go bohloma ke tswalla pele le ne le hlamatseng ho tswe ka thata man ke hopola fela nna ka 1978 ke la ka ba le break ya 2 years mme wa ka le lefehlo ke sala le ngwane so ntla tlhamang ke sa high school ke di sitse ena so ka ipotsa gore moya o ke moya o tswang kae le ka jeno le batho ntse ba lam manyalo a fedile a batho ntate batho ba shwele ba bolawa ke moya o ke batla gore mohloma ebe ke tlabe ke le phoso hanga ka re ha o ka wa bana le kutlwisiso kapa le tlhalohanyo ya moya o kgona ho hlola dintho tse ngata tsena tsa moya lebaka le leholo ke hore batho ke tlameha ho tlo ba fa le hore na ke hlotse jwang nna ka hara moya ona ha ke tsebe pheko ha ke tlo itlama ke re ke tseba pheko fela ke tlo ba fa gore ke hlotse ke iphunyelleditse jwang hore ke qetelle ke le ntwena e ke leng yona ka mora hore ke theowe thata jalo ho so tlatswa ho ba utlwang hore ba tla utlwa ho fitlella kae hore na ba ka leka ho phunyetsa bana ntho e kgolo o hore o lifte moya o halalelang ho sa kgathalatse hore na o tsotsi kapa o no le moloi kapa o ngaka kapa ha fela o batla ho bona bophelo bo monate ba lefatshe lifta moya o halalelang jalo o tlo kgona ho arola ena e teng lefatsheng mona gona moya o halalelang ke moya o jwang o bona jwang ai yo Taba ditholwana tsa moya o halalelang ke tse jwang the rest moya ena menyena o tsebe re o ya diheleng hobane ke yona ena e mesapang bophelo ba hao ho sa kgathalatse gona o seseditswe ka tsela e jwang ho le nnete ke a tseba batho ba ngata ya bahlaba ntho ena ba batla ka Mokoto o re re se ka dumela tumelong tsa baholo ba rona ka taba kora ha ona tumelo re ntho ena ke meetlo re ifumaneng tse etsuwa le gona re a etsa ha ona tla o fa mabaka hona ke ka lebaka lang ha re etsa ntho ha go ka mama ha re hotse e ke re mohlala ho no ntso hlajua lapeng exactly ke fitla ke lena ke tswela pele ke a hlaba empa ke tsebe rona ke ho bane ho no hlajua re go etsetse ntho ya ufinyana ho rona batho ba batsho ha motho a wele re no ke setlamo re a tlameha hore re mohlabele phofolo ka mofeletse ka phofolo ye mme phofolo ena re e hlaba re a buisa re reng ho phofolo ye ho tlotswa rena wena seboko sa heno mazolo ba ka ithakazelo zakini ba bang ba tla bua ka mokgo ba buang ka teng hona ha le re le moromella ho ba habo le moroma le mo famila etsa e jwa ha re khutla ka mona re ra ba le ka khotso ka mona re moromme le phofolo yena ha re hlaba hore ska ba robala wa di bona ntho tse ke buang ka tsona mme ke di experience tse ka tlaka di sheba ka ba ka fumana le nnete ya tsona wena nnete ya tsona e fihlella kae ke batla go fela mohlomong rona re le batho kana ba re fetotse dintho tse ngata
ke etsa mohlala fela hona mono santsana le phoofolo ke a gola pele phoofolo ha ne hlajwa ho no sena makase mme ho no hlajwa phoofolo hore ho sebediswe lekoko la kgomo go tsebo phuthelwa mofu a tsebo lo patwa ka lona ka motsamang kgomo purpose ya re hlajwa ka lebaka la seo ebile kgomo ha ne hlajwa ha ona phoso ya hore meetlo ya rona re etsa ka tsela jang hobane ba loisa le bantse ba le teng moyo halalelang e sa ntse le teng ene e ne ba le kunutu la lelapa fela hore na lebaka le etsang hore motho ena ka mohlabele phoofolo ena re mohlabela yona re etsa jwang ho thibela tshwarelo baloi le dintho tsena kaofela empa hana jwale molokong ena ya ho tloha ho rona bo third generation o tla tlase ha rena boiphihlelo baloi be sa le ntse ba le teng ho tloha kgale ba ileng ba ruta bana ba bona boloi ba re overpower ke ka ho satana re overpowerileng hobane o a phunyelletsa o a kena hobane o a fumana ha rena le sedi re etsa dintho tse re sa di tsebeng ene ke malapa a mangata a balwa a tsebang ntho e ba e etsang hona jwale tjena re ne re shebile mona di-television mona ha o no patwa morena go Dulizolute pele ba bua straight mono ba ra baloi ba teng re a pata gona re tla lo mmoloka nako mang kae re la ipotsa ka bongata hao ebile o tla patwa mesong kore ditsela di ngata ditsela tse ho balehelwang baloi ba ona jwale ba iketsetsa ntate ebile re a ba tshaba ebile re a ba supporta re ba thusa ho loloya dikerekeng tsa bona se ba loya ho church but ha re kgone ho bona hore batho ba be re tsamayang le bona ke baloi ke ne ke botsa maloba ke na baloi ke bomang ho tjhisitswe mme wa modimo mona a na ikulela mona ke bana ba lo patita hona jwale re a tlameha re educate bana ba bo rona hobane satane wa iketsetsa maphelong a rona satane wa re qabanya satane o etsa re bolayane satane o etsa re fetwele bana ba rona satane o etsa bana ba rona ba re fetwele ha re sana botshabelo ha re tsebe re balela kae ka lebaka la hobane re bentse re dutse re nyefola tse ding tsa dintho tse ntseng di tshwana le radio kgotseletsana fela re tsa duletse mo poto fela mono no fela motho ana le mathata ditsietsi di mo apere o re botlana tsebeletso dra popedi mohlomong re sentse re kwala taba tsa rona tsa letsatsi o ka reng fela re sentse re tla kwala hona le bana ba belohang ha ke kenya hanyane tabeng ena ba ba bitsa ka puo ya rona re ke di-genius o tla elellwa re le ra hlahisa nakong e fetileng hore kerekeng ena ya lefifi ya Zondo o sebetsa ka dineo tsa batho hobane yena dineo tse ngata tse nahana tsona ya nang le yona ke ya o bona dineo tsa batho le o di sebedisa lefifing hona le bana ba fihlang mono eno ke romela ele 40 tsibuso le kgalemo ho batswadi mme haholo ke bomme a thabiswe go bane ngwana wa hae o na le neo ya o bona ya o lora ya o etsa sena le sane bese a thabiswa le go hore o sata nqobo lwakhe Zondo se a bua le ngwana direct ana le bo 14 years jwalo a mo founela a mo fa ditoro a mo fa ho ya ka dineo tsa nang le tsona ba teng le ka brass band bana ba ileng hore na ba qetella ba ba le di-1-on-1 ba lokollwa ke bomme ba bona hore o ka nna wa kopana le satane qobo lwakhe Zondo bana bao ba bohloko ba dutse hodima bohloko ba brass band ke ya ba tseba hobane ba qetellwa ho nkelwa dintho tseo ho di tshilafatsa neo tseo ho qetella ba bitile ka hobane ke tsela ya sebetsang ka yona bongata ba bana ba ileng hore ho ile wa hlaka ba sa le banyane dilemong tsa bo 8 10 14 16 jwalo hore bana le neo tse itseng ke kopa momamedi le wena ntate Mabosho o ba shebe ke bua le bao ba lapeng leo ke tswang ho lona ba Rivers hore ba fella kae ke ne ke bua le mme Maoba dilemong tse fetileng mme Alusha Mtshweni o na le mora o eleng hore o ne a sebediswa ho ka neela ka
ditoro jwalo go romelwa hangata mphontjebe gore ho mora a bate ditoro jwalo ke ile ka moona ka re pata neo ya ngwana o ska e hlaisa hobane ha o e hlaisa a santsane a so be strong spiritually o tla lemala itse ha mofumadi ke tlo itse ha mewa hae a tswa mono lefifing ngwana o ile a utlwa bohloko ke ile ka kopa le ene makgetlo ke le ka o ka motsosa moyeng hobane bothata ba bana ha se ba kgeloa ba banga so kgeloa fela ba furalla kereke o ke re ba furalla Jehova hobane kereke ke moago fela kereke ke phuteo ha e kopane ha se moago ba qetella ba kena ha ile ba kentswe moya ona wa feberu ke na ke ibitse feberu ka sekgowa ba re fornication ba qetella ba robala kaka fela ha ba sa velua le mebele ya bona ha e bane ke moya wa botahwa ba fitella ba bangata ka vale ba ileng hore ha se vale fela ba ile hore ba tswa lefifing lena ha o mmolella motho hore modimo o re pholoso ha ba tlo utlwa next ke bohloko bo entsweng ke Satan qobo lwake no ke yona tsibuso ke re shebang tloellang go kgatlwa ke bane bana le dineo a batle pele ha zondo e leng yena Satan qobo lwake patang bana ba lona ba ntshe mo ntho engwe ke batlang go e hlakisa ke ena ntate wa ka ha se ke kwala 2020 vision ha ya bitswa mahala 2020 vision ke o bane ene Satan o na re buang ka ene re kopane ka ene today o ile a e beha o tla utlwisa hore Satane qobo lwake modingwana mo ankane ntho yana ha mo fa dintho ke exchange o tla mo fa hore ha o ka mpha the souls wa mpha hona le hwane ke tla o fa tseo di bonang ka mahlo dikoloi di tšhelete phutewe kgolo le the exchange e kgolo e ne e le hore by 2020 ke tla be ke wa hetse ntlo ya lefifi morena modimo a etsa mehlolo ya latelwa le di corona mehlolo e leng ya etsahala le rona ha morena modimo a re hlopa hore re joine leeto la lona jwalo re le tsosolosa hantle mehlolo ya ba hore o kwala le pokoto ha o kwala pokoto tsa batho di partaker le ba bang ba sehlole ba bule ya mahlo bantsa ya affecta moaho 2020 ke kopa momamedi ya nkutlwise hantle ha ya affecta moaho ha se moaho 2020 ke tshepiso selekane seo a se entseng le modingwana wa gago ha se affecte ha jwalo ntate wa ka tlamehile a tle ka plan B e re ke bolelle momamedi o a sa tsebeng ho na le batho ba bomme bao ba neng ba bitsitswe ba behwa semoyeng ba bangwe ba sa tsebe bongata ba bona gore ba bihile hore ba naketsamaya le bona moagong ona wa lefifi ba tle o ntshebeletsa ba bang ke batho balana ba bang prayer warriors ba tla kena le nna di prayer warriors ba bang ba tla nketsa tšhelete ho ya jwalo dineo tsa bona hobane batho kaofela ba bang close to lefifi lena e leng zondo ke ba dineo tse itseng ka mohau wa Jehova ba tswile ba bang ba bule amahlo ntho eo hobane ba ile ba behwa ha ba se ba bihile hore ba tsamayele e nna bothata ho modingwana wa gagwe zondo hobane ha o re fela o bihile hore ke ona mo setlhabelo hlabang yena se o sebeditse ka tsele o sebetsang ka yona ho ya ka tumelo ya gago be se a nku e nyametse be sore a o tlengwe e sa behwa ke bothata number 1 ha se ho le jwalo ke ka ho ile ho etsahala ho ba le batho ba bangata ba ile hore ba luza maphelo e le o kopa tshwarelo e le o kopa extension ya nako e ka batho ba ka nkutlwa ntate wa extension ya nako hore ke tshepisitse ka mabaka a itseng ha ke a khona ntshwareletso ho di mahale lengwe ke santsane ke tla khutela tshepisong eo batho ba ile ba makala moaho o so fele sa qala ho sebedisa 2020 vision that building I so fail o ile ba le first deliverance ka 2020 vision building ya teng antse ana le building e feletseng ka Unitas Park I mean ka Everton ana le di branch tsa ileng hore a kaya ka Robert Shema a kaya le ka Louis Rese a sebeletsa moo empa o ne a pateletseha hore a qale mosebetsi wa moo le o beha le ho etsa mesebetsi e itseng ke tlo kopa ntate wa ka nakong e tlang ha ntse re bua jwalo re ditshwelletsa semoya re hlalose prayer mountain hantle gore ho etsahala ntate wa ka taba ke ena no ha se no a hapeletseha ha o tla di Easter o na le
e ploto ka Louis Rest eo ho ne wetswa di-Easter functions teng mo a hlomang tente e kgolo o hlolehile a qetella a etsetsa hone mone ma sa fetsa hobane a fosteleha hore a qale mosebetsi. No, batho ba bangata ba hata moo ke sa ipheta e ya moo ka o rata ha hao hobane o sa batle utlwa dinnete tse tswang kgosheletsaneng. Empa nnete ya taba ke hore ho hata mabala moo ho kotsi. Batho kaofela e re ke ska ya hola holo from 2019 up to kasheko lena ba e leng hore ba hlokahala ka Rivers of Living Waters ke batho ba etswang dihlabelo, ke batho ba e leng hore ba ile ba hata mabala, se motho fela nje ba ile ba hata mabala moo. Ba bangwe ba ne ba kena dithapelong tse itseng tsa sephiri tsa lefifi le yena, ke baruti ba bang ke di-partaker, ba bang ke ba e leng hore ba teng tabeng tsa semoya ba sebetsa le yene. Ha se batho fela ke a ipheta o banka ho ya ka tatelano ya bona jwale e re ke kwale taba ke fitise engwe ke ena ntate wa ka. Boloi bona ba hloho bokotsi, ke kopa re rapedise mme ona ba reng ke Makgatliso hobane boloi bona ba hloho bao ba nang le nako ba le teng ka Rivers of Living Waters ba tla elellwa hore Zoma o tsamaile jwang, ba tla elellwa ntate Mdluli originally kwa Zimbabwe o tsamaile jwang alla ka hloho jwalo, ba tla elellwa ntate wa ka hore le teng ka Bloemfontein ba di tseba chairperson ya Bloemfontein Mothalosa mora o tsamaile jwang ka hloho. Ba bangata ntate wa ka nkatla ka bone jwalo le jwalo ka Pitori ke ona no maobane ne re utlwa ka ntate Hlophe Shadrack. Ntate wa ka ha se ho kwalwa selemo le tshebeletso ya Easter sacrifices di ba teng. Last year ke ile ka lla le maoba ne ke lla ke sa tla lla 40 kweletse phola 40 ka di 24 tsa April o ne a patwa. April month ke yona ena ya Easter ntate wa ka, ke bana ba patwa bohloko ba taba ke bona ntate wa ka ha so fetse hobane ha modingwana ha le timona la kereke ya lefifi le batla madi ha le kgathalatse oro branching e fele a ikgethela o Satan Qobolwa ke hore ke tsamaya le yena. Bohloko ba taba ke hobane ha le kgethe moo fela le bao ba e leng hore ba affiliated le wena ha eba no le Mokoto kapa o le Mabosho o le ka hare o kereke ba kotsi o ka makala ho tsamaya wa ka lapeng wa sa keneng le kereke moo. Ha re batho bana ba tswe hara kereke ya lefifi ba qale ka o tshisa ha re bapale ntate wa ka ntho engwe le ngwe seaparo e ka ba bukanyana ya deliverance class ba tshisa kaofela ha re bapale. Qetellong ya ka ntate ke ena taba ena ya loto ke boloi bo bong ha eba no sa ntshepo le ka hare ha eba ni modingwana wa tshebeletso eo ya Rivers wa sebetsa ke o baneng le hodimo le buang le sa hlotlwa ke loto le ka jeno moruti le ntsha ke o baneng tate Mphuthing phela o tla utlwisisa hore Zondo o Satan Qobolwa ke a kgethi tate Mphuthing o tshonya ke lengole le loto le no ke o baneng wena ka Bloemfontein Sello Modibedi o ile wa tshoya ke loto wa tseba ba ba mmonang ka mahlo ba tla o jwetsa hore ha e sa le wa maobane ha se bona fela le ka Pretoria ba teng boloi bone bo kotsi haholo. No ntate wa ka bohloko ke bona ke itse January February March ke a bua no tjena ke re le tla bona ka mahlo ba o le ba senang leihlo la semoya le tla bona eng motho mongwe o tla botsa nna o bane ke fuwe le timona le iwane fela hore ke le senole o Satan Qobolwa ke Zondo ke tla bua haholo ka taba tsa moo empa ha se lona fela le affectuang ke taba tsena le mosebetsi wa Jehova when he takes his church back ha nka kereke ya back. Hona le dintho tse di etsahalang jwale le tlo di bona ka maoto ba tla tshwara baruti ba bohata ke utla ba tla ntate wa ka motsotso fela ke iqetellele baruti ba bohata ba tshwara di divorce tse tla tswang ho buruti bo tswang ka Rivers o di shebe ha se ba o fela le ba e leng hore ba haufinyana hobane ho rena moya o itseng jwalo ha Satane a lwana ntate wa ka ho tla ba le divorce ditshebeletso tsa lefifi di tla hla pepenene bao ba lekang eno ke ya boruti haholo le bana ba hands of my father wa tseba taba ya hands of my father ka 2015 rona ba ba le bo mane re le ka pele re bua jwalo re kwalehile ha ntse ba re hands of my father re tla matcha le 2080 ha e re next rona re a tseba re tsamaile tsela eo ha sa le fifi taba ke ena ntate wa ka ha ba sa khutlele ho Jehova bo tseno ha le bao ba neng ba ipatile mang kapa mang o bang haufinyana le Zondo ba itshebe ba boruti
ba ba exposed le ba leng hore for years and years moruti wa teng o na le 20 years a le lefifing a sebedisa tshebeletso ho sa tsejwe ka ene ha qala supporta shebang ho etsahalang ka lo ntshagela pele nda popile yona mono ke la ka bona fela ke ntho fela ke batlang ke fete fela ka speed fela mono ho yona ke la ka bona moruti e mong ya reng ke Archbishop Bafana Zondo wa bobedi a bile a re o tshwala hore ke yena Archbishop Bafana Zondo wa bobedi and ka manzo mang ka kerekeng ya hae o entse di color tsona tsena tsa bishop le almost logo almost ya tametse ha holo mono but now ntho ileng ya makatsa ke ya hore ka kerekeng ya hae o beile senepe sa Bishop Zondo mme ke bone mo a khumametseng senepe sa Bishop Zondo maikutlo ke a fe mo re bone phiri wa Mojalafo a khubama pele ha modingwana wa lefifi nna personally kopanong e bileng teng ka Santene the Butcher restaurant hareng ha Bishop Zondo le Boruti Bushiri ke Prophet Bushiri ke bone ka mahlo Prophet Bushiri a ya tlase a khubamela modingwana e moholo ke ile ka hlalosa kare lefatsheng la nama Bushiri na le tšhelete e ngata ho feta Zondo semoyeng ska moruti male a rata hore in the spiritual